Thank you so
esisolayo ubasikhuleka emakhosini lesicela ngokuthobeka kakhulu lapho imangingibingelela ngokudingelela iy'nduna sawukufika umsebenzi ekezwenzayo esethokoza kakhulu nakushelela lesabili uma sizokhuluma namakhosi ethu thina siyahlonipha uma uzokhuluma nenkosi kufanele wehlise umoya siyahlonipha babethu siyabonga bayasithanda bayajabula cela nje behlise umoya senze umsebenzi wethu bese kuba bona bese beyangena angabikho mkhosi angawula
umgungundlovu sesisahlangana kwabayibungulu nomgungundlovu bonke. Siphinde sikhuleke emakhosini akithi wonke akhona abenyiwe esinawo la. Ngenxa ukuthi indawo yethu isimelekani thina sivele sophakamisa izandla nalabo abangane bezobe bephakamisile izandla sibonge enkosini yabafuzi. Ngizobala kathathu-ke mase sithi Nkosi ngaphala. 1, 2, 3. Sekhule ebuduku ke-40 ukuthi 1, 2, 3 litwena wedlo bayetha 1, 2, 3 Mabuto, Hey!
iyo lento sizokhulumayo ngaya enduneni zomhlaba uhlangene ngiyoxelela lenkosazane yenkosi lesipho sihlanganiswe zinduna zomhlaba uhlangene abadidiyeli ngicela bakhiphe uplastiki bayibone le-checkboard ya-anti Nesse